Tad nikad mi ne kažeš neko ne voli Spider-Man ovde. Glumci! opet ja ne vidim, ja. Ljudi, dobrodošli na kanal Luka Teo. Kao što vidite, danas ću vam pokazati kako izgleda taj jedan dan na faksu. Odo da se sredim. Nisam se ni umio, nisam se ni očešio. Ovo nema šta da se očešio. I eto ljudi, uživajte u ovom vlogu. Ćao. Ok, sad je sad je 9:25. I šta su i poslali? To nećete da vidite. Vidimo šta su poslali ovdje u grupu. Je li blizu neku? Ja sam, brate, baš blizu faksa, ono, evo. Baš. Ok, ljudi, sad pakujemo italijanski, anatomsko, i to je to, buraz, pošto danas imam te predmete, ili predavanja, tako ćemo ostaviti ovdje jedan po anatomiju. Ok, ljudi, samo još da spakujem punjač i odo ja, buraz, na faks. Ok, ljudi, danas ću vam pokazati bukvalno sve o faksu, prostorije, predavanja koje imamo, sve, bukvalno. Potrudit ću se da snimam predavanja koje ne smijem, ja mislim, tako da pokrećem ljudi svakako. Znači, na ovoj ulici vam se nalazi ovdje faks Svetozara Miletića. Idemo sad ka njemu, sad kad nešto pregazi Borašanic, ovo je jednosmjerna ulica. Vidite, zbog ovog tamo znaka. Sad samo, umrem. Ljudi, prehladno je napolje, evo ga faks. Neko sedi tamo. Loše, braćo. Ljudi, napolje ne da je hladno, nego on ventilira. Ok, neće. Evo nas ljudi u 307. Popravili su vrata za divno čudo, pošto se desila prošle nedelje jedna nezgoda sa vratima. Ovo je kako se osjećaš po pitanju. Razvaliti vrata. Razvaliti vrata, da. Razvaliti vrata. Zatvori da su se unutra. Vidim ja, samo ti njeg... Ovo mi se jako sviđa. Znači ljudi, idemo s njima na pljugu pa na predavanje, breti. Ljudi kako izgleda to tamo ima. Bukvalno faks toga. Tamo su nove ljuljaške, samo što je vreme shit. Jedan bacica se ljulja tamo. Nova zgrada. Ne znam kada je izgrađena, bukvalno tamo ima muzička produkcija, buraz. Oni chillaju boli huvo. Tamo je kafić. Tako da eto ljudi. Evo ljudi, idemo na predavanja, buraz. Na predavanje za anatomiju. Ovdje su WC-i. Čisto okupište faks da znate. Pa gdje ćeš ti? Gdje ti? Beže vojca tamo. Ovdje idemo sad pa levo. Ovdje levo je anatomija. Ima tamo, mislim, Evo ljudi, sad se krenuo do pekare, pada neka sitna govna, pada, ne znam šta od ove kiša, da li sneg, više ni ja ne znam. Da, sneg, mislim, vi to ne vidite, ali ja vidim, jebi ga. Tako da idem sad do pekare, pa ću da vam pokazao sam malo ljudi kako izgleda predavanje iz anatomije. Tako da, idemo sad do pekare, pa ćemo vam pokazati kako izgleda malo italijanski, znači predavanje iz italijanskog. Evo kako izgleda ta ulica glavna. Ima jedna pekara. Jebem ti auto.
Tamo je jedna pekara. Ovdje je druga pekara, ima i tu pizzerija, bukvalno rošti svašta ima. Evo ovi ulaze ripu. Vidi kako izgleda drugi sprat fakulteta. Ovdje su većinom pretežno glumci. Umetnika ima, malo smo u manjini, malo su hodnici kripi. Evo moja učenica 206. Upalimo svetlo. Cap. Ljudi, sad ću vam pokazati projekte. Znači projekte. A prvo ljudi da završim sa jelom. Pa ću da vam pokažem sve. Evo. Ovo je moj zid. Ovo je jedna koleginica Ivana će biti. Ovdje imamo retuširanje snimka fudbaleri i to. Šakaši. Ovdje će staviti slike A5 formata. Ovdje imamo ko je skinuo poster. Neko je skinuo ili pao sam, a ne vjerujem da pao sam. Ljudi, znate koliko je ovo lepljivo u stvari, pogledajte sad ovo. Prst, evo. Gle, držim ga, buraz. Koliko je to lepljivo. Neko ga namjerno skinuo. Neko ne voli Spider-Man ovdje. Glumci! Šalim se, neću da se drgam. Ona zalepim ovo. Evo ga nazad postavljen. Ovo je jedna koleginica isto Ilijane. To je Ilijanin projekat. Ovdje je njen materijal. Ovdje će staviti taj vajda dvorac, ovdje gore. Ovdje imamo Dunjin projekat, zanimljivo. Unutra, neću sad ulazim. Ovo je od koleginice Zorani. Znači, kao što vidite, šator. Pa je ovo, znam prije šta je. Tamo ljudi ništa interesantno nema. Koleginic. Ljudi, ovo moram vam pokažem, znači, neko je ovo uradio, ne znam šta se desilo. Izgleda ko Hitler i Charlie Chaplin u jednom, boraz. I Marilyn Monroe, pošto ima ovo uši, rip. Isto pokušavam poziciju. Pa tako nekako. Ima nešto kaže Dunja. Bud tebi zdravi. Tako je. Godine u Saju. Šta? Aj Dunja, pustit ću te ružaš, e. Neko ima predavanje tamo. Da virnemo. Projekti, arhitektura. Neko odgovara tamo. Živete, ubiće neko. Znači ljudi, završilo se predavanje iz anatomije. Idemo sad na italijanski, mislim pauzima pola sata, tako da se vidimo tad. Malo tenisa. Okej, kažeš mi ne možeš subotu. Ne možeš u subotu. Tad nikad mi ne kažeš subotu. Ja pitam. Kad me zanima, ja pitam. Ja se izvinjam. Vidiš, to ti ono, ja ću tebi da trebam da trebam ljubav. Što hvala? učinali. Što ne ljubav, šta? Zašto je ko moje fotoapar? Prijetno mi je. Temperatura 57. Šta je to? Slatko nešto, ne znam. Neću niče. Temperatura 57. Bila. Ja sam tek sad provalio da sam nosio 2 maske. Ja nisam ni znao, buraz. WTF, Ovo ljudi prostorija. Takozvani kafić. Šta? Opet ja ne vidim, ja. Instagram opis. Okej. Kanalu. Pa otvori YouTube kanal. Znaš šta je dobro, dok te ne slika dok si komiran u krevetu. Ako on dođe pa te snimi dok si komiran u krevetu, ubudim te. Ne većiš od čoveka. Nisam to radio. Nisam to radio. Šta? Nisam. Luka, ustao si i došao si ovako kada da mi pustim majmu na ruku da bi me probudio. Pošto je vidio da sam budna. Nisam joj to nisam. Okej. Nice. Znači vidiš, šta su napravili? Neka, da kažem. Alo, dobar dan.
Da kažemo halo? Halo, dobar dan. Ovdje Ivana Trubić iz Šabalca. Ne mogu doći, evo, ide bi vada. Ok. Znači, vidite koji nered da su u ovom kafiću, brzo. Neko nije odnao. Vi ovdje vidimo se, ne idu na italijanski. Čekaj, da kažem ljudima. Lepšije. Da kažem ljudima. Kao što vidite, ovaj kaos ovdje, takav je moj život, ovaj prezentiran kolor. A pritom da se razumemo, to je samo umetnost. Umetnost, da. Aj, vidimo se. Ljudi, sad idemo na italijanski. Ovdje su dizajn kostima. Malo kasnije sam se raspričao s ovima. Braćo moje, sve razumete što ovdje piše. Non piace molto sushi perché non andiamo al cinema. Koja suza, brzo. Inače, na italijanskom smo. Ako me neko vidi da snimam, gotov sam, brat. Evo ljudi, sad se vraćamo kući, završio se faks, završio se italijanski i više nemamo ništa, tako da. GG man!